Hawaii, USA International, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Timteng ni Lydia nga asawa manunemi nga jak mawatan noan niya ti pampanutan na kabuta nakadungog dati-dati mat nga naliday ngam jak manamo no apay aladaman itan nga naliday ti asawa. Ada ka di problema? Sweetheart, dinamag ko kini Lydia. Ay, tsaka mo. No kasanong ibagagken ka, Renato. Kaya baga ma, rumingunin natin ngayon bagam. Di ba, binalbaliwam tinangipasdek tinigosyom, kit okay may itan, nagbloomingan. Idi, nalugi ka. Kalpasan na, nagpakada ka, tapno mapan sa abroad, nagtrabaho. Aladang, inadal mo, no kasano iti, labimpinas nga panagganegosyo. Naging ka, nagawid kan. Puro mano katawan? Duwang katawan. Ita, balabalo nga nanging pasdag katinegosyo. Blooming maten. Nga mapigor nga nalita ka ita. At nakati manintimpi nga problema. Kahit kulaunay, timadanan ti anak. Dadaw na ti may isang problema, tas ang kadi. Anak. Ngim, aging ganay ta. Tawang pa, anak ta. Sorry. Gura ka. Di mo na pamparunutin de ta. Dumteng to na ta. No talagang agkaanak ka. Ngim nagapuwakit, doktor. Di ba, idigat kahit kung nagpa-check up ta. Ngayon, saan ko akayat? Mabuti nga, baka no siyak ta diferensyan. Ngayon, tapno sigurado ko na, saan ko yung pakpakamukin ka? Nga napanak iti doktor. Kat italayang nga, napang ko, inamuno anat resulta. Ti exam ko. Anat resulta na? Amamlatan. Orasan ko yung baga. Gaputan na daya ka ron. Kahit mo sa When, Renato? Saan ka talaga maigpayan, ti anak? Kapag na may sak na inutil. Sak nga baog. I'm so sorry. Amok, nabayag mo ng kalikaguman, timandaan ti anak. Ngayon saan kung may paikan ka? Nagsipot na may sak na inutil. I'm so sorry. Sorry. Okay lang, sweetheart. Don't worry. Okay lang. Naging narakop kami iti asawak manong nami. Nga gala-ala ti panunot ko. Agkatang-katang ti panunot ko. Anya nga ta, ti marik na kinaramida ni Lydia na ibagak ken ko na. Nga da nakarelasyon ko nga babae kabayatan nga da isuna iti abroad. Katsakbay nga nagpukaw ni Loren na ibaga na kanyak nga agdadagsen na si Kugak ni Loren. Ngayon saan kong ibagbagakin ko na manunemi kaniti opisina kinasaritak na ni Afren. Pare, talaga ka din nga sa mo makontakin ni Loren? Saanin? Napanak pa mismo ti balay ta. Already kita naganak keng kuha na ken kaabsat na. Kahit di daan mo tiyahin na. Kahit nang kasawan, napan na impas ngay iti sa bali nga lugar. Ti sikog na. Di na kayat nga maamuan
dagiti kabagyanda, wano sa sinuman nga tao dita, nga makamamuking ko na, nga agpas nga balasang. Wan. Mo rin saan nga, makita ka nagsikog. Indo nagparang, siyempre, adan to kadwa ng ubing. Di mo na dumatlang nga naganakabalasang. Ay, nagpa-check up ti asawak. Kada diferensya na. Iso nga pampangot, kanya nga tanong, agpudong akong kang kuha nakalpasan na, ibagak nga, alaan mo na di anak ko. Ito yung palubos nga rin ni Gina ko ma. Ay, ni Gina, ni Loren. Tsaka mo. Ayun nga manong naming nga nag-ring ti cellphone ko. Ni Loren. In-block nak. Kalpasan na, in-unblock na. Gabot tawagan nak natin. Hello? Loren? Hello, Loren? Renato. Kahit ka makasalita, kaduwam ti asawam. Ha? Kumusta? Naganak kan? Lalaki ti anak ta. Sa dinataya mo, ayan nyo, kahit kumakita anak ta, kaduwam ti asawam. Di ka mawatan. Basta, ibagak, nuan niya nga oras kan sa dinong nga lugar, agkikita tayo. Sika, agrama maten ti asawam. Tingkay nangigan, papagayam, ket subag manulaing napaset, ti pagkasalitaan ni Renato Itilawag City. May isa kalagita tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week. Iti bulan ti Marso. Itagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan kini Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya di program at tingalagip tinapalabas City Action Radio DCJ Silawag. Iti panagmatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kada kita kakadakkel a premyo. Ni manong yu anay minato Nemi Ruiz. Iti page ni Paring Ray kita paki-share, paki-like, and saan ka pa yung nakapag-follow, iti page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award, paki-follow. No, iti mat YouTube channel, iti pakabuyaan nyo natin nga video, paki-share, paki-like, nag-subscribe kayo na saan ka pa yung nakapag-subscribe. Yan. Nagkita madamang agbibuya kanya kita. Salamat panagbuya. Josephine Estango. Kaya nagkita dumapa yung agbibuya. Saan ko nga makita ti anaganda. Saan dapat nga comment. Kaya hintay tumitlay tuloy. Nga ibasa na ito ababa nga pakasalitaan ni Renato nga napolwan anak. Amo yun no, dagit ag-asawa kat sanda anak ag problema dati anak. Itakit adagay na pututan ni Renato nga babae nga ni Loren. Anong to nga mapasama? No, kikita dagit talo, upat ko lang kumak. Ni Renato, ni Lydia nga asawa na, sa ni Loren, agramamitan di anak. Putot ni Renato ken ni Loren. Gayam, idi adda di abroad ni Lydia kita nagkarelasyon na ken ni Loren. Nasikukan na, apo. Nabimbintas to tingkay pa nagdengeg into no Aldao, tada na kita bembang sinna. Managbembang da Loren ken ni Renato. 12:30 ngat alas 2, iti programa tingalagip na palabas. Ura no, mangiganyo itat istorya na ita. Nga napimbitas mo lang kayo denggan, buyain into no Aldao. Diagtul para kay basa permi dito pagkasalitaan ni Renato. Inte man denggan na to'y second grand panelist tayo. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Adan may kadwa nga grand finalist iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay ni Jimmy Borromeo iti Lawag City. Deggan tayo tiragsak ken awis ni Jimmy. Jakman mas bahalang tiragsak ko. Tada ito'y pakasaritaan ti biyag mi. Ket iso tinangabang. Ket da kayo adumdongeg iti daytoy a programa. Awisen kayo. Dahil surat yung met, dagiti napipintas, pakasaritaan yung tadaragsak ti makabang.
Yeah, kablawan na yun, nagidag birthday tangal daw. Happy birthday kadakwada, nagidag birthday ito da ito ingal daw. Anak di itangal daw. March 6, 2026, Friday morning. Happy birthday kini sino? Maida May Gawiran. Yan. Happy birthday kin ka, Maida May Gawiran from Wilson Gawiran and family to Las Vegas, Nevada. Happy birthday pa kini Valerie Sajonia, iti California. Happy birthday pa kini Jeannie Pagirigan, day mother ni Sinet Pagirigan. Dita karibkib ban na Ilocos Norte. So, kanagiti aming birthday tangal daw, masangwalan ngal daw. Happy birthday. Advance happy birthday pa kini Marlo Palting Intunubigat, dita Sitio Uma, Talingan, Lawag City, from your loving family. Birthday pa ni Eloy Gapusan. Kastamatan kini Thea Pascual. Adutag birthday. Intunubigat. Yan. Kastamatan advance happy birthday kini Glory Palting. Glory Palting. Dita Hawaii. Kastamatan kini Rosita Rose Bea Sanchez, iti Honolulu, Hawaii. Birthday pa into mo 8 ni Kasinsin Marilo Agustin, iti Canada. Advance happy birthday pa kini Ian James Magaway, iti Kabusligan, from Jonathan ken Gina Magaway. Kasama tayo kini Francisca Salcedo ti London, birthday pa. Advance happy birthday. Agramamatan advance happy birthday kini Ellen G. Sanchez, iti Nemer Studio. Agramamatan kini Hans Lay Kate Ramil, iti Barangay 32 Kubakara, Kurukur Bakara, from Mama Wilma kini Papa Hernani. And advance happy birthday kini Technical Sergeant Christy Estabilio from Erlinda kini Art Estabilio iti Hawaii. Advance happy birthday pa kini Gian Ariel Castillo from Kagawad and Mrs. Hill Castillo iti Kabungaan B, Lawag City. Ken amin nga birthday tangal daw, ken masawanan ngal daw. Happy birthday pa kini Nana Soling into 12 kastamatan kini Rosel Ruiz from Papa Silvier and Mama Cherry di Randy Takiwag. Kenny Jingjing Ruiz Galapon dito Abu Dhabi, advance happy birthday. Kenny Romel Ruiz dito Tangatan Santa Ana Cagayan, advance happy birthday. Kenny Edmel Padaka iti Uma. Kenny Liway Kaparas iti Gawad Kalinga Lubot. Ay, po ya. Hindi nga rin, ituloy papagayam nga ibasa. Ti abawang pakasalitaan, lagip tinapalabas ni Renato nga Napauluan, anak, ituloy ito yun nga ibasa. Isungarog detan manong nemi ti panagpudnok kini Lydia, imbaga kang kuwana nga kabayatan nga adda ijay Dubai nga napan nagtrabaho. Adda nakarelasyon ko nga babaeng isuday ito ni Loren, ket nasikugat. Kahit nata, akasalita ko na kengkwana. Barang ko na, nuitad na, di anak ko, kengkwana. Kaya nagbalin ng anak tanga doa. Yan tangay. Awa mo, sa anak mo may payan ta anak, ta diferensya. Nagbalin naman nakaawat ni Lydia, manunemi agsipod ta. Ti problema na kat dayjay, solusyon. Ti solusyon, ti problema na nga dinak maipayan ti anak, kadiso ti panang ipalubos na. Nga napasamak ti amin. Hindi makita min manong nemi ni Loren nga daoban ng ubing. Renato, Lydia, isakot ko kada kayo ni Junior. Ti anak ko. Nakasagana ka nga mangitid ti anak mo, kada kami. Loren, gaputamok nga tarigagayan niyo. Amok nga dadiferensyam, Lydia. Di mo may payan ti anak ti asawam. So nga tuya, isakot ko kada kayo daytoy nga anak, ngagbalin anak yo. Kaya amok, Lydia, nga maipatek mo isuna, may bilang mo isuna ng anak. Loren, na isang sangayan ti kinasaya at tapusong, kinuna ni Lydia manong, kit isuti mo lang imawat. Iti baladaga, inubana, inarakop na, inagkan na. Ikarik kang Loren. Ipateg ko kas nagkapukanyak dito nga anak. Agyaman to kasta.
Ano ko iti plano? Agbiyaga kas may sa manin nga balasang. Saan nga balasang nga ina? Baring na dumteng ton. Ti lalaki nga naikari para kanya. Di mo ka di kayat nga yaramidan dati ading na. Alo, ay, ang kulang dahil siya. Kas daw nga ro tiragsak mi ti asawak manong name it at least adamat laeng anak mi. Nagbaling nga dua ti anak mi manong. Tati may isa nga parbangon nakangig kami ti ibit ti maladaga iti labas ti gate. Ti gate mi. Diba mi kinita manong name it at may isa nga maladaga nga babae. Pinanagana mi ti Jennifer manong name it. So nga tagdama, duwa ti anak mi, ni Junior kini Jennifer, ket ingkanimi iti bagimi, nga dumteng tumitlang ti kanito, nga ibagami, kanipod nomin to kadakwada, no sa sinuda kada kami. Nga ibagak to kini John, nga siya ti ama na apod no, ngem saan nga ni Lydia at inana, no dikat ni Loren. Ni Loren, di mi amon ti ayan na manon nemi awanin ti damag mi kang kuana. Ket ni Jennifer, may ibagamin tumat kang kuana, nga di mi amon asinot ama na ken inana, ngem naipadawat iso na kata kami gabot amuda nga kasapulan mi ti anak. Isod ka po na nga dalalaki at babae nga anak mi, anak nga mangmangted tiragsak kada kami nga gasawa. Nagnegosyo ti asawa kinituloy kumati nagtrabaho manon nemi kat nakananama tinaranya kamasakbayan dagiti duang anak mi. Gabot agtrab-trabaho kami nga pagpada iti asawa. Dito nga rin, ti pagkasalitak, manong naming kanagyaman ak unay, ti anos mo, kinlaing mo nga nang ibasa, at sabi ko mga, damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kanagitipadak kanagbuya, kanagdengeg. More power to your program. Tuwing nga nagyamon nga pagayam mo, Renato, Itilawag City. Thank you very much, Renato. Katkas na kunak kada kayo nga nagbuya. Into nabigat. Into no aldaw, isonto tinanay nga kay panakangeg, iti kompleto nga panakaistorya, ti pagkasalitaan ni Renato. Patikim lang, kapasimsim, ti inaramit ti dito'y page ni Maring Ray Kapsat. Hello, kini Teresa Balmaceda. Thank you, Manang Teresa. Regard to Richard. Ni Malin Bragas Vizcara. Good morning. Watching from Kuwait ko na. Josemin Stango, thank you nga nagdadumapay nga nagbuya. Into madamduma ko kumangem at the meeting with the barangay hall, iso nga awan ti programa tiga dirbarong naming iminton aldaw, alas 2, idikal malay nga programa adakto. Salamat, thank you for watching.